नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक समस्त मो चैनल को बहुत बहुत स्वागत जार ना तो फ्रेंड्स आज देह भल ना आ वीडियो करने को इच्छा ना आ बेबी कहला करने टी करदे सब कम सरी जाइए खावा पीवा सब सरी जाइए बेबी तार जल्दी शोई शोई उठिक खाइला खाई सारिक भी तार होमवर्क कला झील शोई पड़ी कहीं सब मैंने 5टार उठी झील भी स्कूल जाइला आ बेबी भी स्कूल जाइला से मैंने स्कूल पड़ा हाँ झील भी स्कूल आसिक गाधेकिना तार ड्राइंग कला ड्राइंग कर सारिक खाई कहली शोवाई मना करूला कहीं तार ट्यूशन अच्छी ट्यूशन जदि घूमे सार लगे पाठ पढ़ा को मन लगे से जबरदस्ती शोई देसी 4टार उठिकी जीव कौटी ड्राइंग क्लास जीव नहीं ड्राइंग क्लास आसवे से खाई देखिए पुणी आउ ट्यूशन में बस पड़ो पाठ प्रेसर बड़ क्लास तेणुक पिला ठीक टाइम रे खाइबा शोइबा न पिला देह खराब हो भलसे कहूनु कहीं को देखा खाली तो दांत तो देखा नर्मदे जी जहाँ से शुरू होती है जहाँ खत्म होती है 3000 किलोमीटर। आ कौन कहंदी हैं खंडिया खंडिया है पाटी एमती घसिला टाइप रे तो मुझे छात पर चले कपड़ा नापी कपड़ा सुखी नहीं चाह टे कर पीवा देह भल लगुनि भल लगुनि कौन कर बुझीपार कौन करी रात के खावाई ठंडा एक्सेस हो पखाड़ खाई पखाड़ मजा भाई पड़ा कपड़ा सब जाओ नहीं जाए चाह कर पीबी किए अच्छे किए दब कर निजे ही करी निजे पीबी देह खराब कथा बेले को मन पड़ जाए बाप माँ का कथा घरे थे किसी करने को पड़ता निजे निजे ये सब किसी करने पड़ुचे देह खराब हेले भी कर खराब न हेले भी कर तुमको ये कर ना बेबी हाँ छातर अच्छी बेबी बेबी चिल्लाऊँ माँ माँ कपड़ा नंबर कैसे हाँ झुमरी नानी आमर आसले माँ पीछा करी करी जम्मा छाड़बनी माँ केते हेल्प करचुल तो फ्रेंड्स एबे संध्या आसिक 7:30 है प्रबल वर्षा सहित घड़घड़ी बिजुली मारुची तेणुक जो मैंने जो भी अच्छा से भलरे था कई भी घर बाहरतनी कहीं मुझे केते भी कहार माने मंगल कथा कहू ना ये समस्त सोशल मीडिया रे देखुची जी जो भलरे अच्छा जिते बड़े असुविधा पड़े जी जो रोच मतलब भलरे रुहतु कहीं ये कोटी कौड़ी भी जाते वर्षा पवन घड़घड़ी प्रबल मात्रा होची एना जोटा समस्त प्रोब्लेम आ घर भी कहीं बाहरतनी केते जोर वर्षा होची जाऊ जी भी जो जावाक चाहते वर्षा छाड़ा पर जी कहीं ये समय बहुत डेंजर घड़घड़ी चटड़ी जो भी पड़ो केमती सिचुएशन हो तो समस्ते देखुवे तो बिजुली घड़घड़ी दिन था मत भी बहुत डर लगता बिजुली घड़घड़ी जिते बड़े मुझे एकुटिया थाए फास्ट बार मैरिज टाइम रे मत एकुटिया छाड़ देगी जिते से बाहर रुहती ड्यूटी जाती एका घरे मु पूरा संपूर्ण एका जो दीटा झील हो मत बहुत मानने दुख लगी कहीं मैरिज पूर्व एका कौट भी मानने घरे एकुटिया रोनी से पुणी दिन बेले तो रोनी राति छाड़ राति लाइट पड़े मत बहुत डर लगुला आमती सिचुएसन मैंने आसिक गति कर मत छाड़ी पड़े राति
ମାନେ ଲାଇନ୍ ପଳେଇବ ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରିଛି। ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଡର, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡର ରହିଲା। କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋ ଆଖପାଖ ଚାରିଆଡ଼େ, କିଛି ବି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ପରେ କେହି ଗୋଟେ ଶୁଣିପାରିବେନି, ଡାକିଲେ କି ଶୁଣିବେନି, କି କେହି ଗୋଟେ ଆସିବେନି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏକା ରହିଲି, ସେ କେଉଁ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯଦି ପଳେଇଲେ ମୋତେ ମାନେ ରାତି ଯାକ ବର୍ଷା ଏମିତି ହେଉଥିବ, ଧୁଡୁ ମାନେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଉଥିବ, ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଲାଇନ୍ ପଳେଇଥିବ, ମୁଁ ମାନେ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ମୋତେ ନିଦ ହୁଏନି। ମୋତେ ତାପରେ କହିଲେ, ମୋତେ ରାଗିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କେଉଁଠି କାମରେ ଯିବିନି, କିଛି କରିବିନି, କ'ଣ ସେମିତି ଖାଲି ଜଗି ରହିଥିବି, ଆଉ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ହେଲା ସାହସ କରିବୁ ନା। ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି ବି ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛୁ ଏମିତି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି, ସବୁବେଳେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଶୁଣେ। କାନରେ ଇୟରଫୋନ୍ ଦେଇଦିଏ ଆଉ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ହିଁ ଶୁଣେ। ରାତି ଯାକ ଶୁଣେ ମାନେ ନିଦ ହୁଏନି। ବେଳେବେଳେ ମୋ ନାନୀକି ଫୋନ୍ କରେ, ଭାଇକି ଫୋନ୍ କରେ, ମୋତେ ନିଦ ହେଉନି, ଆଉ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବହୁତ ମାରୁଛି, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ମୋ ସହିତ, କମ୍ପାନୀ ଦିଅନ୍ତି। ଫିର୍ ବି ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରହିବାଟା କେତେ ଟଫ୍। ପୁଣି ଅନ୍ଧାର ରାତି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ମାନେ ଆମ ମା ବାପା ବୋଉ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ମିନି ତୁ ତ ଏକୁଟିଆ, ମାନେ ଦିନ ବେଳେ ବି ଘରେ ରହୁନଥିଲୁ, କେମିତି ସେଠି ଏକୁଟିଆ, ମାନେ ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଏତେ ବଡ଼ ଘର, ଆଉ କେମିତି ଘରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ତତେ କ'ଣ ଡର ଲାଗୁନି? ଏତେ ସାହସ ହେଇଗଲାଣି ତୋର ବାହାଘର ପରେ। କହିଲେ ଡର ଲାଗୁଥିଲେ ବି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଡରରେ ମନରେ ସାହସ ଜମିବାକୁ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ମୋତେ ଗାଳି କରିବେ, କହିବେ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ବି ଆଉ ହେଲା ଯଦି ମୁଁ ଜଗିକି ରହିବି ତାହେଲେ ମୋର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସଟା ଆଉ ଦେଖିବ କିଏ? ଡ୍ୟୁଟି ତ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ଥିବ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ମୋତେ ଜଗିକି ରହିବେ ତ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି ଉପରେ ହମ୍ପର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି କୁହେନି, ସେ ଯାଆନ୍ତି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଦେଖିଲେ, ଏବେ ସିନା ଝିଅମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ କିଛି ଲାଗୁନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି, ବହୁତ ମାନେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ଡରେ ବି ଆଉ କାନ୍ଦେ ବି ପ୍ରବଳ। ଝିଅମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ କଥାରେ ପୁରା ଆଖିରେ ଲୁହ ବାହାରି ଆସେ। ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗେ, ଆଉ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗେ। ମୋର ଆଖପାଖରେ କେହି ଗୋଟେ, ମୋର ଘର ପରିବାର କେହି ନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯିଏ ବି ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ବି ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିବେ, ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ମନରେ ସାହସ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଡରନ୍ତୁନି। ଯଦି ଡରିଯିବେ ହାରିଯିବେ, ସବୁବେଳେ ଡର ଲାଗିବ। ଆଉ ଲାଇଫରେ ବହୁତ କିଛି ସଂଘର୍ଷ କରିବାର ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ସିଚୁଏସନକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ନାରୀ ଜୀବନଟା ହିଁ ସେଇଆ। ବନ୍ଦ କମରା ଭିତରେ ହିଁ ନାରୀ କାନ୍ଦେ କାହିଁକି? ବାହାରକୁ କାନ୍ଦିଲେ ଦୁନିଆ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେଣୁକରି ସେ ଲୁଚି କାନ୍ଦେ। ତ ମୋ କହିବାର କାରଣ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏକୁଟିଆ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ବି ରହୁନାହାନ୍ତି ପାଖରେ, ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ଏମିତିକା ମୁସିବତକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ ବି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଇୟରଫୋନ୍ ଦେଇକିନା, ତାମାନେ ନୁହେଁ କି ନେଟ୍ ଅନ୍ କରିକିନା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାନରେ ଇୟରଫୋନ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମନ ପୁରା ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ, ଆଉ କେତେବେଳେ ନିଦ ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ଆଖି ଖୋଲା ବେଳକୁ ସକାଳ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ମୋ ପରି। ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ମୋତେ ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ରାତିରେ କ'ଣ କରିବି ଭାବୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ଝିଅ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି, ଶୁଣ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଜି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।